Gasteizko gazteak ere emantzipatzeko dituzten arazoen aurrean, alokairu burbuila, diru sarrera finkorik ez, eredu berriak ere aztertu behar ditugula ulertzen dugu. Horretarako antolatu dugu hiriburua. Urriaren 3an, arratsaldeko 5:00 Landatxo gizartetzean, topatuko gea bai teknikaria, bai politikariak eta bai gazte batzuk. Eredu desberdinak landu eta proposamenak aztertzeko. Bereziki belaunaldi arteko eredua izango dugu mintzagai, izan ere gazteon artean bikotearekin bizitzea da gailentzen da eredua. Yo estoy en un programa desde hace 3 años que imparte la Diputación y la Universidad, tanto en Gasteiz como en Vizcaya y en Donosti, donde las personas estudiantes podemos convivir con personas de tercera edad y podemos ver tanto por la parte del precio, es mucho más barato el tener un alojamiento aquí, y tanto por la riqueza que nos pueden ofrecer estas personas. Gogoratu, urriaren 3an, arratsaldeko 5:00 Landatxo gizartetxean ikusiko gara eta izena emateko gure webgunean hementxe da etorri Eta disfruta!